laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الكبائر الذنوب وما قرب إليها من قول وعمل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ara musidɓe julɓe mi yafoto ko ɓuri e raɓɓuɗude mari ɗo ɓeydodiral kadi seeɗa ko ɓuri e raɓɓuɗude remɗo yaafino kadi tigi tigi on e jama on fo si ella woni kadi mo be hino landa wurtugol toɓɓere nden ko woni haalude ko fi kaba'i razunubi ko fi jeni bakkatuji ɗin tawite si neɗɗo on waɗi ɗi si o maayi e nder mum ko jiɓaka si o luttoye ka yite e si o neɓoye kono o natoye kan ɗum ɗon jiɓaka. Allah non hino wawi yaafade neɗɗo fo neɗɗo par ce que ko kanko wi ko innahu yaghfiru dhunuba jamia. Ala e bakkatu mo waɗata tuuba ruttoɗa no tuubirte ruttore non Allah ron kadi yaafade. Siko shirku billah ɗiɗi waɗeten ɗo fop jono goɗɗino ga ɗi fop ko ɗi anduɗen goɗɗino ga woɓɓe haray no yewitiɗi goɗɗino ga woɓɓe hino andi goɗɗino ga woɓɓe anda ko jeni. Jon non ko ɗum wonɗen haalde ɗo no gasa hiɗi ɗuuɗi goy no gasa en yahoye ha 60 ko fawi kono mo be jentito dalilaji ɗin kala tawɗo no hato jine dalil sa landike ceernoje mo wonduɗa o haalante si tawi on tigi yiltiti e anga kadi fiwata ɗuɗu en yewtay tu seeɗa si Allah taaqini goɗɗi go en heɓi dalil alhamdulillah si tawi goɗɗi go tawi heƴidata e mum en wowlayɗi tun par ce que wowlaɗo o e ɗiɗo mo be haray no andi ɗum ɗo haray yahay tigi tigi on koko naɓata yite e kadi ko honnum hollata nde ɗo hunde ko nde kaba'ira dhunubi ko nde jani bakkatuji sa fonti qur'ana on ma fonti hadis on kala golle ɗe Allah sakkitori kuddi ma ɗe Allah sakkitori yani tikkere ma ɗe Allah sakkitori fodugol jommum yiite yo felluto haray ɗin nden hunde ɗon ko jeyande kaba'ira zunubi ka kuddi Allah sakkitori ma ko tikkere Allah ma ko yiite fodaɗon ɗiɗo tati e ko waytata wano ɗiɗo haray yo on tigi fellutu ko jeni bakkatuji non kuddi tikkere yiite ma wi'en lette. Haray no hiɗen fuɗɗade hiɗi ɗuuɗi mo be koyo wattan yila muraadu dole o anda ɗum ɗo ka be non ko dambugal goto fo no yonana en ɗo dambugal arano on e jeni bakkatuji ko tawete mo waɗiɗi mo waɗi nden hunde ɗon si o maayi di e muɗum Allah yafantako mo o luttay ka yite kude ko ashirku billahi ta'ala ko shirkangol Allah ko ɗimmutugol Allah ko ɗum wiyete ashirku du'ora ko wona Allah hirsana ko wona Allah horana ko wona Allah sujjana ko wona Allah e ko waytata wano ɗiɗo wiyete ko kaba'ira hella ka shirk to soki ɗin ko wondirgol ko wona Allah barkinorgol ko wona Allah e waɗirgol yingo ko to soki ɗin no to soki ka sirku hino mawni ɓuri bakkatuji mawɗi ɗin eɗi wona sirku ɗin ashirku billah ka qur'ana ka hadise ɗum ɗo suuɗanaki hay goto shirku billahi ko hunde ɓurde e bonde ko yimɓe ɓe jiɓi ko andugol ko honnu e honnu sifa ko sifiɗen ɗo ko e ko wayti wonon mum ko ɗum ɗo wiyete ashirku billah ɗimmutugol Allah ko heedi ɗon ko wi'ete kaba'ira zunubi ko qatlu nafs warugol wonki
warugol wonki ki islamu newna yo ware si goɗɗo non wari hoore ñaawama ha tawi ko hanaɗo wartede ɓe wi ya warumo an a warali hoore ko warugol wonki ki bonna hay fus nula allahu subhanahu wa ta'ala o wi en ka qur'an min ajli dhalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan kala warɗo wonki na wonkigo kinɗon bonni faka annama qatala nasa jami'an himo wa'i waso wari annallan fo woni saba wonki woti wuri areno waso wurni annallan fo ɗum ɗo jiɓetake wigo siko jani bakkatuji ɗimmum ɗum ko assihir ko ndureyagal andi warugol hoore en eddi ko sirku heedi ɗon warugol hoore façon ji honno warirte ɗum ɗo fo no wawi wasa wi'i suratowol ka qur'an hino mari façon ji warugol hoore ha bonnugol diidi ha accident ji ɗum ɗo fo no kono fellutu tun sa wari hoore tawi namo Allah newni yo ware hara jogode angi Allah probléme ko reedu ma ɗum bonnuɗayo ko goɗɗum go waɗɗa ono gerɗa ɓay tun wonki ki Allah sori kin a sortiki tawi na non duwirano he ara jogode Allah probléme wakkilo tuuba ruttoɗa ɗuɗɗina moƴƴere heedi ɗon ko sihir on ndureyagal ko karam ko yagal wonɗa gollirde ko qur'ana gollirta ko ceede gollirta ko kala si tawi a ndaranay goɗɗo ma a waɗay ha yimɓe ɗiɗo welda ma waɗay ha yimɓe ɗiɗo serta ma wi a wallay goɗɗo ha o laamo sifa ɗiɗo piiji a waylay piiji a yettay hayre wattande kullum ma wattagol ɗo kakol mbuuɗi sifa ɗiɗo piiji an andi ko ne gollirde de ko ɗum ɗo wi'ete sihir ko la yuflihu sahiru hayso ata Allah wi ndure ko wawi wadde fof ɗo si o tawoyi Allah tawi ko o ndurejo o tubale o rutti Allah wi o maletake abadan waɗoɓe ndureyaga ka qur'an ɓen Allah wi wala qad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaqi kala sottuɗo ndureyagal hara ko qur'an o jogi ma ko jogi o senidira yimɓe o ɓattidira yimɓe o ñengoto o ndarana yimɓe Allah wi kala wawuɗo ɗum hara o gollitiral so mayi e nder mo natta aljanna par ce que Allah wi wala keɓal moƴƴal kala kara noon wodanimo ko tataɓo on ni nayaɓo on ko tarku sala accutugol juulugol foygintinugol fi julde nden ɗum ɗon allahu subhanahu wa ta'ala o yewti en ka suratu maryam fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata fa sawfa yalqawna ghayya Allah wi yaali ɓe juulali de Allah wi ɓaynula ɗon feƴƴi manula ɓen feƴƴi heɓi lonti ɓe heɓi arɓe tawi ɓe yeeba e julde nden ɓe juulata sa juulete no gasara ɓe yawnayi sifa ɗin piiji Allah wi ɓe naatoyay e weendu yiite wi'etendu ghayya nulaɓe wi alhadu llazi baynana wa baynahum as-sala faman taraka as-salata faqad kafara kala accutuɗo juulugol hara woni kefeero neɗɗo mo juulata ma mo juulata e leere waɗowo engros a sikkay grand commerçant ɗum ɗon ko ɗum woni ko kaba'ira zunub so mayi e nder ɗum ɗo haray hande kadi o windike yahowo yiite heddo noon si Allah yafotomo ɗum ɗo nayi on ni jewab on ko man zakat salagol ittugol zakka hino mari jewdi ittata zakka ma ittira ƴoyre ndara ñawliɓe ɗum ƴanti haron kitay hettata ɓen ɓe wi'a joni ɓe itti zakka joni ko ñawlinoɗami kon en rewtiri ɗon sifa ɗin ɗon piiji ma ndara tawa goɗɗo hino kali ɗo tigi tigon sinayi ɗum ɗo ko kanko tun fewto yetta zakat on go tirira ɗon waɗirtake ƴoyre zakat on na ya sortormo hay fus ko taw ko hunde nde waɗɗanokima few ko nden ɗon awasa waɗay kono ko waɗɗino ma kon na ya sortor ɗum zakat ko Allah jeyi no woɓɓe o jonni ɓen kadi no waɗi kala saliɗo ittugol zakka haray o waɗi kaba'ira zunub haray ko go kudde Allah wonata e makko ma tikkere Allah ma lette Allah goɗɗum e mum o natodiri e mum si o mayi o tubale o rutti haray o heɓi probléme jeego on aftaru yawmi min ramadana bila uzrin tewagol pas e ñalorma suuma e aqili balighijo o feeta o hangaka o tew pas o ñama suuma e ɗum ɗo ko kabiru min kabairi dunub ko jani bakkatuji ni
nulaaɗo wi hadis ko hayso yoɓitiroyi ɗum horugol hitande o wawa yoɓutude ñallal ngal ko yo yoɓutu ɗum hande kadi okkubakarde so tawoyi Allah hande kadi ko ɓe waddoyi o andi tun yo andu tun do waɗi hunde ko tawete ko jeni bakkatuji woni e waɗude tewagol pas ñaama ñalande suumay o ala ngantode jeeɗiɗi on ko tarkul hajji ma al qudrati alayhi tewagol pas hino mari moyen hajjata yahi ɗo ha toni makka voyage ji 19 o yaha ha sin o yaha o yawtoya makka few sa wolanimo no ko arata o tewo pas himo wawuno himo mari cellal himo mari mbuuɗi o ala kalunde hay fus sina seytane tun e ngamelo ɗum ɗo kadi ko kabiru min kaba'iri dhunubi ɗum ɗo kadi mo mayender ɗum ɗo ha yo felluto haray malore no woɗɗimo yo andu haray o maydi e kudde Allah ma tikkere Allah ma lette musuɗe hino fawimo ɓe wi jeetataɓo on ɓoɓogol walidayni ko ƴaggangol nene mum e bemmu ƴaggangol jinnaɓe mum ɓen salanagol nene mum e bemmu ma ɓurnugol goɗɗo go e tagore nden harananulaɗo e hoore jinnaɓe mum ɓen bussino ɗo hino ƴetti ɓeygu mum waɗimo joni andi hari ɓawɗo ko bata wiyete kono joni ko séri waɗimo séri o acci ɗon nene makko e ben makko ko ñamete kon fo ko wattete kon fo kala ko hato jina ka anna ɗo cuuɗi fotuɗi e otoje fotuɗe fo mo waɗande ɓeygu makko e ɓiɓɓe makko nene makko e ben makko hay heɓugol hay suudu maɓɓe ndun hino siya oɗo gorko kadi yo andu siko kata e natugol yiite e kuddi haray ɗum o ukkodiremo si tawi wana nulaɗon e tagore nden fopp sa ƴetti goɗɗo a ɓurni e hoore jinnaɓe maɓe ka dépensugol ka yiɗugol ka wallitagol ka tokkugol enɗan e mum fellutu rondi to juuɗe a perdi andi mo ɗowi ñaari ha ngol hewti ka noppi suma faala yo ewno ndu yeyi ɓay gala ala ton ko kala ngol ɗum ɗo kadi ko darsu molanaɗo hiɗen toro mo be yo wakkilo nene mum e bemmu Allah ko ɗum waɗe ka Qur'an ko haqqe Allah on e haqqe nene baba o kolidiri wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayn ihsan ɗum ɗon kadi mo be ko yo wakkilo ɗum ɗon kadi ko jeni jeyaɗe jeni bakkatuji jeenay on go ko hejirul aqaribi taƴodirgol e kawte ɗen famille musidɓe ɓen kanko e bappa makko ɓe yewtata kanko e miñam makko ɓe yewtata kanko e yaaya makko ɓe yewtata tigi tigo ma kanko e miñiraye makko ɓen ɓe yewtata ɗum ɗo ko kabiru min kaba'ir zunub si feƴƴi balɗe tati ko rewɗa Allah o sa faala yaha e makka joɗɗa ton ɓe waɗama imam julde ma nden feƴƴata e ka hoore maɗo foppo hara a perdi ko hunde jeyande hulɓinide hulɓini ɗin taƴodiral en andi ñande balɗe tati fo golleji ko golluɗen kon fo yahay ka Allah si wona taƴo o yaafoto fo sina taƴodiri o yettono ɗum ɗon yiltite ton ha ñande ɓe moƴƴintini o adiɗo hiwrade oya ma moƴƴintinde o kanko yaade baraji ɗin kata on fo ko yaadi sappo on aklu malal yatimi wa zulmihi ñamugol jawdi al yatima e toñugol mo busse men ɗo janɗuɓe ka burure e janɗuɓe ka saare ha hande no fanɗi holleteɗo wi'a ko wuro be'ima baali ma na'i ko wuro alyatima ɓenni ɓe bemmum mayno tawno mari kolce temedere kolce temeɗiɗi e hino ɗi ha hande kadi heddi ɗum no metti yi'ude bono e wujjoɓe ɓen ko nayi alyatima ɗin ɗum ñamata kono ɗum haysi a jogi kendi ha zakka lannide a yoɓoyayndi na fi ko hedditi ñamugol jawdi alyatima ma toñugol mo en jangi ɗum ka Qur'an ko Allah tigi on fodi e lette no jeeya e yedduɓe Allah ɓen fa dhalika allazi yadu'ul yatima tampingol alyatima tun duñugol ma piya ñama jawdi makko ndin e hoore to ɗum ɗo tun ko kufru joni ɗum ɗo fof ko naadata goɗɗo yiite ɗum ɗo alhamdulillah sappo e go on azina andi zina
ko jano e toso ko ɗiɗo foppu ko darsuji ɓayno en ala tan joɗago ɗum ɗo ñande fo ñande waɗa darsuji e jogi programme ji go kadi ɓe wi azina debbo yo paro ha moƴƴa o waɗa parfum o yalta o waɗi zina gorko yo salmodire debbo mo duwa ka yani mo duwa no jombude ko zina ndarugol ha ko zina ila masha Allah kono ye gandi zina tigi tigijo mawɗo on ko on ɗon wonɗen e haalde ɗo kaba'ira zunubi wonno no gasa ɗi fof ko kaba'ir hollugol fi zina kañum no hulɓini nulaɗo wi e hadise go haysimo lo'i ɓe wi salmodirgol e debbo ma kecodirgol e debbo mo wona ɓeygu ma mo duwanoɗa jombude wiyamo samba hino fota ko ɓuri moƴƴude sa ko e ƴettude pontiwal ɗeya meselle ño'irtenoɗe 100 kiloji ɗin mbawɗo kornugal ha ɗumandi fempagal e hoore makko ba ha ngal mota nulaɗo wi ko ɗum ɗon ɓuri fanɗude e dika gorko hirbodirta e debbo janano ma salmodira memodirgol nulaɗo wi no min mi salmodirta rewɓe jananɓe de jonnon zina on ɗum ɗo fo en wowlay ɗum ɗo fo après wowloen ko on tuubuye on kañum no raɓɓiɗi ɓotti haysi ko fi enen haali pulal si goɗɗo waɗi bone goto o tuubata enen kamen o laaɓata hande kadi si goɗɗo waɗi zina ha andama ko zina ma ko wujjo ha woni wujjo ma o wiyama ko maccuɗo ma o wiyama ko ɗum ɗo haysi hara o waɗi ko waɗete kon fop yiiɗo mo wo wiye ko kaarijo ko ɗum ɓe noditirtamo ko kaaren to zina woɓɓe Allah no jarribori ɗum kay no mari qualité ji woɓɓe jeena ɓeygu mum woɓɓe jeena ɓiɓɓe mum woɓɓe jeena ɓeɓɓe kawtal mum ko ɗum ɗo non haray woni ko bone e hoore bone kono bone ko o mawni fo bone ko o mawni yiite ko nge mawni o ko nge mawni ka anna ɗo si ndiyam ɗam ɓuri nge tu nge ɗanoto ɗo kadi ala ko ñippira bakkatu jano ɗanninamo few wat tububuye tawbatan nasuha yo Allah hokkoren tubugol zina woɓɓe ko ɗum jarribora woɓɓe ko huɗa ɗum sabu ɗum kadi woɓɓe ko ndure ɓen waɗata ɗum e mu'um Allah wati sappo ɗiɗi on ko Allah wati yo gorko jombu gorko ma yo debbo jombu debbo golle yimɓe annabi luuto e gandi hande ɗum no jaali e caeɗen sukaɓe busko ɗum woni heɓirde mbuɗi leyɗe porto ma leyɗe ɓale portoɓe gande kala peyi wiɗo waɗi jaɓi ɗum ɗon ɓe jonnay mo mbuɗi ha on ɗon lanɗo ara hande kadi o tampata ɗeɗo kadi goɗɗo wosifanta ko goɗɗo fi ɗeɗo golle ɗeɗo pénalité mum on no ɓuri hay zina koyo naɓe ka ɓuri towude e saare nden étage ɓurɗo towude hayso ko étage mo temedere ɓe haɓɓamo ha ɓe accitira mo hoore nden si nde lancaki kadi ɓe ƴawnamo ha dow ton ko a shaddal azabi ko lette ɓurɗe sattude e honno 13 on ko aklur riba ñamugol riba ñawla goɗɗo guluji 10 ƴantoyama guluji 11 ñawla goɗɗo kilo maro ƴantoyama kilo e feccere ɗum ɗo hino ɗuuɗi kono nulaɗo wi innama ya'kuluna fi butunihim naran Allah wi ko yiite on tigi wone ñamude aray kanko on ko yiite o wone ñamude ka reedu makko nulaɗo wi mbuɗu goto faran goto guine mo goɗɗo ñaami hara ko riba himo andi ko riba hino fota wa jeenuɗo laabi 30 e ko fawi hara nene makko no tawa e ngon jeeno pourtant le riba ay ngala ɗo ko waɗen mo ñaami riba kono ko ɓen mantete ɗum ɗo fop ta ɗum ɗo fo sa falata lando ko sikke o wala qur'ana e sunna no tabintini ɗum ɗo fo ara neɗɗo ngo woni huraɗo ko joma bakkatuji jeni ɗinni 14 ɗum alkadhibu ala Allahi wa rasuli fenugol damba e Allah ma fena damba e nulaɗo wigol Allah no mari ɓiɗɗo ma Allah ko tato ma Allah ma yino soko mi nanno no chrétien jogono wala na do Allah oya lettaynoɗo ɓeya yimɓe ɓawɗo o ma yino newe ko ɗum joni wala e wowlde ma wigol Allah ko tato ma Allah no mari ɓiɗɗo subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ɗum ɗo ko ashirku billah na fenugol tun damba e Allah ma fenugol damba e nulaɗo ko nulaɗo haali ɗum ɗo tawan nulaɗo haalali nulaɗo wi kala fenuɗo dambi e makko yo jogi to place makko on ka nder yiite jahannama yo Allah dande ittino e sikki Allah subhanahu wa ta'ala
waman aslam mimman iftara ala llahi kadiban. si iwti ɗon 17 ko alfiraru min azahafi, dogugol ka jihadi. ko jihadi halda julɓe e heferɓe façon no jihadi dagorta noon fo waɗama ha tawi ko non yahama tun goto dogi yirditike. ala ko mawniwa ɗum ɗon kadi e bakkatuji. ɗum ɗo fo ko jani bakkatuji. ɗum ɗo fo ko jani bakkatuji. andi ko wonɗen wolde ɗo ko no si wiyama pays. si wiyama joni ko Sénégal, si a naati e territoire Sénégal on sa maayi ɗum ko wiyete koye nder Sénégal o maayi. koye nder Sénégal o maayi holli ɓay tun ko jani bakkatuji. sa naati e gotum na yawi selu ɗiyato. andi enen iɗen hikka eɗen joƴi. si oɗo woni ko zina o waɗata, ko wiyata min na faññude min ha hande mi yarali beere, o wolta fi zina goy. yaro beere on ko wiyata min kadi na faññude ha hande mi waɗali zina, o sela ɗon bone makko on. ɗum ɗon fof ko ɗaynitagol dogogol ka jihadi. si tawi jihadi ndin selli no hanir, na rebel ko yiyete ngakonde, dogetake. sinara hara hoorejo on wi'u yo en yiltito ɗaɓɓen kadi feere. ɓe wi hissul imamu arra'iyati wa zulmihi lahum, ko yeesojo janfotoɗo. go imamujo onni, ma ko lanɗo onni, ma ko ministre onni, ko jama on halfinimo kon o janfo ɗum. no jeeya e hadis ka imam Muslim, nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki ma min abdin yastar'ihi llahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyati illa harrama allahu alayhi aljanna. rawahu Muslim. hadis hella 140. ko hollaɗo kala mo jama on halfiniri hunde sabo Allah, ko julirde halfinaɗa, ko debbo halfinaɗa, ko ɓiɓɓe halfinaɗa, ko mbuɗi halfinaɗa, o yeebi ɗum o bonni few, hoolare nden o bonni nde few, o maayi tawi o tubali, o rutti, o yoɓiti ɗum ɗo, haray Allah harminanimo natugol aljanna. yo Allah dandu en ɗum ɗo. imamujo janfotoɗo, yeesojo janfotoɗo, baba gallejo janfotoɗo, nene gallejo janfotoɗo, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, e toñugol. 17 on alkibru wal fakhru wal khuyala wal ujub. ɗe ɗo hella ɗe nayi ɗe waɗaɗo nokku gotu. mawnintinare, nulaɗo wi kala laatiɗo ka ɓernde mum ko fotata e abbere zarra mawnintinare, o nata aljanna. ko kiloji jilu marɗa ka ɓernde ma. wal fakhru e mantorgol, menen ko menen woni lasliɓen, ko menen woni waliyaɓen. zifu ɓen no manto e hoore annallah fo ala ɓurɗo ɓe wonde lasliyagal. porto ɓen no manto e hoore men enen e arabu ala hewdotoɗo ɓe lasliyagal. arabu ɓen no manto e hoore men enen kadi ko enen ko kula e goki ɗum. enen kadi yen manto hakkunde men ga eɗen ɓuri ɗi alliɗi ɗiya kadi no manto ton. allah wi ɓe wiɗo wal fakhre e mantagol. inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhuri. min andano so tawi allah yiɗa goɗɗo haray ɗum ɗum kadi ko honto oɗo kadi sireka ka moƴƴuɓe jeyete. wal khuyala e bungugol, bungo. mukhtalin onni allah yiɗa bungowo. ko coñci ma ɗin bungirta ko paske eɗa mari jawdi, ko paske hiɗa lafa, ko paske ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo. allah wi falƴitakama. si allah falƴitaka goɗɗo mi anda noon haray hande kadi oɗo sika huɗaɓe o jeetama sika barkimɓe. wala ujubu e haawitare. mo yiɗa o hiɗa yewiti an ko an tum woni neɗɗo on. an ko an tum woni neɗɗo on. ma ko waɗi fo hiɗa considéré allah wawano wadde sifa ɗum ɗo. he ɗum handa sa yi on e ɓeygu mum noya a tawa ɓe handa. sa yi on e otowal mum ngal a tawa ɗum handa, yani allah anda ko giri. he ɗum ko kata noon. ɗum ko jani bakkatuji noon. yo allah dandu en. 17 on shahadatu zuri, ko seedagol fenande. ka justice ka julirdeyo, ka suuduyo, seeditagol fenande fi wallugol goɗɗo ma fi yo heɓu gokkun nder ton. ko ɗum ɗo no jeeya ka sabu almubigati. jeeɗiɗi halkayɗi ma muhlikati, jeeɗiɗi halkayɗi ma jeeɗi luttinayɗi. ɗiɗo no tawa ton shahadatu zuri, seedagol fenande. yo allah dandu en fenande.
sappo e jeenayi shurbul khamri yarugol beere innama alkhamru walmaisiru wal ansabu wal aslamu rijisu min amali cheitani fajitanibuhu la'allakum tuflihuna mo woɗɗitake ɗum ɗon o maletake shurbul khamri yarugol beere mo yari beere o tuubali ha o maayiɗe yarugol beere haray tigi tigi on kanko on yurmede Allah no woɗɗimo alqimar carte pmi joué on ko ɓe waɗirta ka télé kon ko kala ko tawete ɗum ɗo ko daamu wonɗa fijude ko inde nden no nde wayi wonde fof ɓay tun koyen kafumo be itta seeɗa goto gaño naɓa ɗum ɗo haray hande kadi hara ɓeya heɓata ɗum ɗo haray woni carte ko haram ko kabiru min kaba'ira dunubi ko façon wo ko pucci woni dogude ɓay tum en ittaymo be oya yaada e mum ɗum ɗon haray hande kadi wonti carte sa heɓi ndi jawdi ɗo ɗum ɗo fo haray ko ɗum ɗo wiyete kata par ce que ndiɗo ndeya tuuboya a wallinay fo ɓay hari na kefeero noga e gonga ko qadful muhsanati kansugol ɓe rewɓe rimɓe reeniɓe ɓe rewɓe resaɓe reeniɓe ɓe rewɓe jeenayi andi joni occasion ji no ari natugol yiite portuji no uddita waɗoyɓe pese ɓen théâtre ɓen ɓe ƴetta ko boni kon fof ɓe waɗa ko buumiɓe ɓen maayi marɓe baye ɓen joni kamɓe koye sama kala ɓe woni ɓe holla exemple on ɗon hande kadi kala ndaruɗo ɗum o yejjitino ko sama kala o woni e ndarude to no ɓe ustasu ɓe no boni ɓe rewɓe buumiɓe ɓe foppu ko ɓe bomɓe jakka an gila e tannulaɗo ha ñande an a wi foppu ko bonɗum ɓe bona ɗo ɓe bona ɓen ɓeɗo ha ñande jango ko moƴƴi ma ɗin tiroyteɓe hetta joni noon si buumiɓe gila tannulaɗo marɓe ba e gila tannulaɗo ma gila annan dari ɓeɗo fo a yenniɓe tawi koko moƴƴi ma ɗum ɗo ittoyte ɓeɗo yoɓite ɗum ɗo wana jani bakkatuji no har ɗo luttinta goɗɗo yite hayso ko wonɓe ka quartier maɓen tun kono seytani kadi kulin ɓe foppu ko ɓe bomɓe ɓe foppu ɓe waɗa zina ɓe foppu ko bandiji wi no anda kala groupe kala jamaare ɓe mari bandiɓe ko jinnaji ɗin winoɓen kon wa anna minna almuslimun wa minna alqasitun wa anna minna salihun wa minna duna zalika ɓeɗen mari moƴƴuɓe ɓeɗen mari bomɓe ka be kono si tawi goɗɗo waɗi an a waɗi bone ɓuri mo kansugol ko jeeya ɗum e jani bakkatuji ɓe wi noga e tati on alghululu min alghanima jamfagol ka jawdi jihadi ka koni hoyri en yii ton hunde ka moɓugol jawɗe en ƴetta ko woni important kon fof ko wonde nafoore kon fof wujja goɗɗo accima ko enen halfina ko enen kafe boutique on kala ko tiiɗi kon fof ƴetta suuɗa ko ɗum ɗo kadi ko kabiru min kaba'ira zunubi Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana li nabiyin an yaghulla wa man yaghulul ya'ti bima ghalla yawma al-qiyamah ɗum fijirtaki ko hawta fijirtaki noga e tati on assariqa wujjugol assariqu wassariqatu faqatahu aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah taƴe juuɗe maɓɓe ɗen gujjo gorko e gujjo debbo wujjugol ɗon kadi ñawore no ton kala wujjuɗo ka newnana yo naatu jungo makko taƴetake kala wujjuɗo yer ko ñama jungo makko taƴetake kala wujjuɗo leɗɗe ɗen jungo makko taƴetake kala wujjuɗo kusi o wujji toni ko ñamayno kon assariqatu ko wujjugol noga e nayi on ɓata uttariqi ko taƴugol laawi ɗin braquer ɓen rewɗo ɗo wo ɓe jettaymo montoron ɓe jettaymo mbuɗɗin ɓe jettaymo téléphone on ɓe piyaymo ɗum ɗo kadi ko kabiru min kaba'ira dhunub min kaba'iri dhunub ko jenu jeeya ɗum e jani bakkatuji ɗum fijirtaki ka saare ga ɗum hino heewi ka burure kadi ɗum hino heewi ko hadisan wagadima fo hino woodi law e joni foppu no woodi ɓeɗo kamɓe moko bata o ronku ko o gira sina ɗeɗɗugol tun ɓeygu gore makko ma ɓeygu miñam makko ma gorejo nene makko ko ɗeɗɗugol on tun ƴetta montor hiɗen toro Allahu subhanahu wa ta'ala yo Allah sansan ɓeɗo kadi ɓerɗe maɓɓe ɗen ɗum ɗo kadi ko ɓernde bonde ni ko kabiru min kaba'iri dhunub fijirtaki Allah wino innama jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu an yuqattalu aw yusallabu haka aya on hattuno ton ɗum ko katano alyaminul khamus wondore mutinayde goɗɗo ka yiite nden wallahi o wujjarita kanko wujji
wallahi o nyawlano mo tawi mo nyawlinomo wallahi inde Allah nden fi yo kun goɗɗo kun mutu so ko yo goɗɗo heɓo ma an ko ya heɓo ma ko yon sendudu laawolkisal ɗum laawol peewal e ɓantal seeditagol fenande fi yo kun goɗɗo kun mutu noga e jeego azulmu ko toñugol azulm ko tooñe ko azulmu zulumatu yawmal qiyama inna allaha la yahdi alqawma zalimin toñugol hoore mum a rewata Allah sa rewali Allah a toñi Allah a toñi hoore ma sa wujji a toñi sa jetti a toñi sa yinni a toñi kala ko waɗɗa tawi hanano wadde a toñi hoore ma Allah dandu en toñe nogay e jeetati on akulul harami ko ñamugol ko harmi kon jiibe a ƴakki mbewa kono na njeyba a ƴetti 10 000 kono na njeymo a toraki jommu ñamugol ko harmi innama yataqabbalu llahu min almuttaqin Allah ko jaɓanta ko hulayɓe Allah ɓe ñamoɓe ko laaɓi kon nulaɗo wi kala ɓandu ne'irandu ko harmi ko yiite tun hanani ndun ɗon ɓandu nogay jeenam al iqtitalul insani li nafsi ko wartagol suisa ɓe waɗoɓe bombuje warto ma woɓɓe ƴetta ɓoggol haɓɓito warto kañum ni tum andi so goɗɗo ala tawhid aray tigi tigi on ko ɗayre tum a juulude nun toro Allah yo Allah ittane susi ma on e susi kadi ko woni nene mum sina fi wata juuto han ko woni nene susi nulaɗo ma sallallahu alaihi wasallam ma kannan wo neɗɗo fo ala e neɗɗo sinasi o walike jemma seytane haɓɓay mo kaɓɓitati so immike o wi alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusur o jangi ko waytata wana ɗum ɗo kaɓɓol go iway so yahi o salligike ndeya finde iway so yahi o juuli subaka ndeya finde iway ñallal ngal fo haray mo henti so waɗa ɗum ñallal ngal fo mo mari susi tu kanko mo niɓɓiti tu kon no waɗi on noon hay fus ta hay fus mo niɓɓiti tun ko haɓɓaɗo ha yori kaɓɓiɗi en yiyata ɓe wi kadi jeni bakkatuji neɓata hewten kisi ɗi alkasibu fi khalibi aqwali o ɗo neɗɗo kanko ko ɓuri hewde kon ko fenade tun haalaji makko ɗin ko ɓuri hewde ko penale wonto ɗum kadi ko jeni bakkatuji ne an haala ma ko ɓuri hewde kon fof ko penale tun ha joni yimɓe wiye ko bappa Ibrahima he an ko ɓen tewtotoɗa ɓuri hewde haalaji ɗin ko fenade o haalata ɗum ɗo ko jeni bakkatuji ni Allah wi fata bayyanu wa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan Allah wi si goɗɗo yewtima information anani e refi ayi ka Facebook ayi ka messenger ayi ka WhatsApp ma ko ceerno en haali Allah wi vérifie yu de ndaru si karamo ko en ko non haaliri de si feƴƴinana goɗɗo tina ɗum tampina yimɓe ɓen 31 alqaadi suu'i ñaawowo bonɗo andi si holɗo ñaawi ko gera o amande dolo kun yaltay ton ñaawowo bonɗo mo ñaawirta goonga sa jonnimo goonga kan haray ko anje sa jonnali mo ala goonga ɓayle kala ñaawore ñaawande ka hoore leydi ɗo ka justice nde ñaawayo ka juulirde yo ka laawol yo si nde ñaawama tawi nde ñaawaki pellete nde ñaawitoyte ñande janngo nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe wino hey menen ko men yimɓe sifa mon kala arɗo ɗo sabu no weli hunduko o ɗayni men ɗo ha o jonna geɓal ko o hendutano ko yo andu ko yiite de o jonna simo faala yo jonnutu ɗo yo mayde kono ñande janngo toñanoɗon hettoye akhzu raswa alal hukumi jaɓugol yoɓede hoore ñaawore ar raswa kono avocat on loya on andi e bange go hino selli sa ari e ndi leydi ɗo ko français tum ɓe haalata en nanata français a hokkodiri e goɗɗo ya ƴettu goɗɗo ko wawma ko sifoɗa o wawa nantinde ha moƴƴa ɗum ɗo en laala ma ko an mari gonga ya fellitiɗa mari gonga ya ƴettu avocat jon fiya hettu gonga ma kamɓe wi probléme ala kono andugol ko fenande mari yoɓa tun goɗɗo to fi bonnugol jawdi goɗɗo ɗum ko kabiru min kaba'iri zunubi ɗum ko kuddino ɓe wi 33 on tashabbuhul mar'atu birrijali wa aksihi yo debbo nandintino e gorko ka haalayo ka yaaduyo ka ɓornateri yo
ma gorko kadi nandintino e debbo ka haala yo ka yaadu yo ka ɓornateri yo ko huɗaɗo non. ɗin hadiseji ɗum hino joli ko lannata ko nulaɗo haɗi en waɗugol sifa ɗum. Kala hunde tawi ndeɗo ko gorko jeyde, ko gorko tun jeyde hara yo debbo selunde. Kala ndeɗo hunde tawi ko debbo tun jeyi yo gorko selu. Kono kanŋe en harire en ɗin ɗon piiji ko debbo herani ka wattagol na ka yeeygol, amma non wattagol koɗi noppi en, seniwol en, tigitigon jawo en, he ɗum ɗon e kadi ko ɗum en hino kaani. Ya goɗɗo no waɗi basin wi no pikka ha tigiti no watti seniwol hoore ɗon, na no waɗi jawo hoore ɗon. ɗum ɗo foppu ko probléme ji ɗin ni ɗo mo be koye watta la nandintinetake. No wodi noon piiji ɗi gorko e debbo kafi, wano paɗal pettu gorko wattoto debbo wattoto. wan dolo koye kadi no wodi tisorto e ko passepartout mo be wattoto koye yiɗoma wo o ngalɗata, yiɗoma wo o ngalɗata. 34 on ko addayusu. Addayus ko yi'owo ɓeygu mum juulata ma tarata ma haajaka e diina, joɗo fanka ɗon siññino ɗum. Nulaɗo wi wo alijannaji ɗin fo dambugal be no windi addayus la yadkhulul janna. Kala neɗɗo mo hira hella ka dewal Allah ka ɓeygure mum. Si ɓeygu mum waɗi zina ɗum nawaji mum, si ɓeygu mum juulali ɗum nawaji mum. Min mi falaka probléme. Kala mo falaka probléme o sela e gere rewɓe, o sela gere mbuuɗi, o sela gere laamu, o sorto e ɗum ɗo fe o yaka burure wa ona suufijo o ñama haako ton o jooɗo ton. Kono goɗɗo ƴettata dongi rewɓe wiya o yiɗa haala. Sa wowlali ɗo a piyoyte ha ma poda e hoore ma. Addayus ko neɗɗo lowɗo ka ɓeygure mum, yiyeɓe waɗa bone tawa tikiti gon o haajaka. E tawete noon si haqqiji makko ɗin, si debbo makko on salanike mo baldi, quartier on fo ɗanotako. ɗum ɗo ko jeeya ɗum tigi tigi on e kaba'ira azunubi jeni bakkatuji. Ande kay 36 ɗum 37 ɗum adde mutanazzuh min al bawli, yahugol ka bawle hara laɓɓintinotako. He ɗum ko lette gaburu, ɗum ko jeni bakkatuji non. Andi non ɗum joni on systéme no ari, yimɓe ɓen haajaka e mum. Goɗɗo miijite joni goɗɗo watto jiiniru, o watto tabor mayoru, o watto jiiniru holle ɗon, o waɗa sentiriwol hella ɗon, o sokkito kadi o yaha o jooɗo o wiya yo bawlu, rendu no haɓɓa ha yori ken, o gayna tun o watto tun makko ma wona ngalal makko ya suwa o loota. Imo felliti ka o jooɗi ɗon, rendun ko haɓi, so darike tun cinte ɗiɗi tati fo yaltay, o ronka darade ha o anda ɗe lanni so laɓɓintino. Ko ɗum woni lette gaburu. Nulaɗo sifanino ke en fi ɗum, o wi ɓeɗo no lettede kono na ko mawni. Golle ɗen wona ko mawni kono bakkatuji ɗen no mawni. Joni masalan si goɗɗo no lettede gila e tan nulaɗo ha hande ha ñande dargal dari, si o ñawoye non, ɗum koko fanɗi non, ɗum ko kabayira zunubi non. Haray musidɓe julɓe tentini enen worɓe ɓen, mo yehi ka hurgu ko yo wattan yila. Si o jooɗike daragol sofa, si condition ji ɗin on tigi remplisi ko ɗum ɓuri moƴƴude jooɗagol. Kono condition ji ɗin ko ɗiɗi, yo taw yimɓe ɓen yiyata awra on. Ɗiɗi si coofe ɗen yani ka leydi ɗe artata ka conci. Ɗiɗo ɗiɗi sino remplisi ko daragol ngol ɓuri moƴƴude, par ce que ko oɗo ɗe yalta nde wotere. Si iwti ɗon kadi jooɗagol ngol, say on tigi no hooli coofe ɗen artata kadi ka conci mum, hande kadi ko yo jooɗo probléme. Kono si o jooɗike ko sattanimo ndemo loota awra makko, ma ndemo fittamo ɓay fof no selli, yo taw o daroto taw o anda lanni so o fitta non, si wona ɗum hara o naati. 37 ton arriyahu ko yiingo, allazina hum yura'una, ɓe no yiino e golle mum ɗen. Arriyahu ko sirku ɓurɗo fanɗude, kono himo janɗi ɓuri bakkatuji ɗin fo. Waɗowo yiingo ɗum no mawni ɓuri waɗugol zina. Arriyahu yiingo, yiinotoɓen fo ñande jango si ɓe yehi ɓe yahe ɓe landike joddi maɓɓe ndin, Allah wiyay no yahe tigi tigi on kaɓe yiinoto ɗon ɓe yoɓa min mi ala na on joddi.
ɓe wi capantate jeenan atta'allumu lidduniya wa kitmanul ilmi yo goɗɗo yaw jangoya gurdam mum ɗam fof ko fi anna tun o jangi fi lakara ala ton ɗum ko kabiru min kabairi zunub fi Allah ala nder ton e gandal makko ngam gurdam makko ɗam fof mo janga tun o ronku fi Allah fatiha o sellina o wata fi julde wata fus ɗum ko kabaira zunubi atta'allumu lidduniya jangugol fi anna tun suuɗugol gandal kadi dina ngal mari ngal hollata yimɓe ɓen hayi ɓe waɗa ella ɗum ɗo kadi ko kabiru min kabair zunubi e gandi ɗum ɗo kadi alkhiyanatu ko jamfagol inna Allah la yuhibbul kha'inina jamfa ɗum ɗo goɗɗo o halantake ɗum a jamfike goɗɗo a jattimo teren a jattimo ɓeygo a jattimo mbuɗi a jattimo butiki ɗum ɗo ko kabiru min kabaira zunubi almannanu ko min okki kaari ɗum ɗo ko min okki kaari ɗum wajjitowo ko okki kon ɗum ɗo kadi ko kabiru min kabairu zunubi en jangino ko Allah wi la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza ake lere nden juulugol amin woɗɗaje ka sikkuno haray en heɓa 40 minutes haray yoni joni en haalay ɗi ɗo ndaren si tawi gasay attakdhibu bil qadari fennugol hoddirago Allah ngon ɗum ɗo na Allah hoddiri ɗum ko an tigi waɗi ɗum ɗo mi wino mata en rewɗo ko ɓay en rewi ɗo ko ɗum waɗi ɗum ɗo kadi ko kabiru min kabaira dhunubi attasammu ala nas waɗirgol fiyo yimɓe ɓen nanu ko kañum waɗi ko kabaira zunubi annan ma mo waddidirgol yimɓe ɓen ko kabaira zunubi alli an huɗidirgol huɗugol goɗɗo ma huɗugol yimɓe ɓen an ya yenna ɗum ñaariru rawandu babba ɗum ɗo fof ko kabiru min kabaira zunubi huɗugol andenen huɗugol na wigo Allah ettu fira e goɗɗo sa wi goɗɗo ñaariru ma bareru ma rawandu ko sifa ɗum ɗo wiyete huɗugol goɗɗo parce que ɓeya ɓawa ɗo ko ɗum ɓe huɗirano ko wattugol ɓe kulle alkhadar jamfagol wa adum wafa'i bil ahadi angal hunnugol ahadi ko jeni bakkatuji jamfagol ko jeni bakkatuji angal hunnugol ahadi ko jeni bakkatuji tasdegol kahin wal munajjim gongingol dureɓe ɓen e piyoɓe ceede ɓen e ndaroɓe wiyoɓe ko koode hoodere mano ka ndiyam hinde si hoodere mano ka ndiyam mano ka kammo ɗum ko ɗum tampintama ɗum haccutuma e ndarugol ɗum an e oɗo debbo koode mon no feppima feppa ɗum ɗo fof ko kabiru min kabaira zunub ɓe wi kadi nusuzul mar'ati ala zawja yo debbo on kadi bew e hoore modi mum o bewa e hoore modi makko o hollay mo ɓuri modi makko lasiliyagal si modi makko haali o jaɓata en jangi ɗum ɗo ka Qur'an gonnu woni ñaworde attaswiru tirugol photo ɗum kadi ko kata jeno tirugol photo ma desinowo o desinay ma o tiray photo piiji marɗi wonki haysi ko ñemetewal yo taw tum piwon ko numari wonki so desini ara heɓi probléme kanko e Allah subhanahu wa ta'ala kaka maadi o desini kaka kaydi o desini ko appareil o mari tirugol photo ko kabiru min kabairu zunubi sina rara ko tawete ko daruri wano photo d'identité ma photo passeport tawete ko forcé ɗum ɗo si a waɗali tun ko gurdam ma ɗan yeboto ko ɗum wonɗa waɗir nde a waɗa noon ta ɓernde ma nden ko suri nde mum ɓe wi kadi Allah tamo wanni yahato o hayriha bantitagol si heɓi probléme noddaɗo e téléphone ɓenna ɓeygu ma mayi o bugo téléphone to o bantito ma e fesugol linta ko mayɗo on tigi tigi on nafuno kon ɗum ɗo fof ko kabiru min kabaira zunub parce que no laaɗo wi ɗum jeeyaka e menen julɓe ɓen adil jaari tampingol kawtal ngal kadi ko kabiru min kabaira zunub ɗum ɗo fof naade goɗɗo yite asil muslimina lorrugol julɓe ɓen wasati min e yennugol julɓe ɓen ɗum ɗo fof ko jeni bakkatuji naaɗo ɗi yite ɗi waɗɗina e kuddi ɗi waɗɗina e lette ɗi waɗɗina e tikkere al isbalu juutingol conci wonande gorko kala concol gorko ko wanare ko wudere ko pantalo ko kala si feƴƴi hormore nden haray hande kadi o naati hara yiite ngen no hiwromo ɗum fijirtake concol gorko ko ngaɗi wo ko ngaɗi yongol hattuka horɓundere si feƴƴi ɗon tun hara katama haray on tigi katama ɓornagol harire e kange wonande worɓe ɓen ko jeni bakkatuji non ko jeni bakkatuji non ibagol abdi yo maccuɗo on kadi dogu pullo mum on ronkamo gollanade ɓay tun jeeyal ngal timmi si o yanganakimo tun kadi ko jeni bakkatuji dogugol azabhu li ghayrillahi azza wa jalla hirsugol
ko wana Allah wana sabu Allah hirsi ko ndure ben haali ya hirsu ma ko karam ko batini ben ila masha Allah tawana sabu Allah hirsira nyameta ko haram ko kabair min kabair zunub nodditagol babajo go hara wana ben on tigi wi anna ben ma woni ben ma dum do ko kabiru min kabaira zunub fijirtake aljidal wal mira'u heewugol yeddondiral an ko yeddondiral tum woni golle ma ko goddo woli o wana dum haysi ko non woniri dum do kadi ko jeni jeyaɗon e jeni bakkatuji e man fadlul ma'i goddo no woni ka yimbe ben fu haton jine ndiyam mari koloyru o wi'a goddo woƴogata ɗon ma yarata ɗon few mono faala yo mayi min ɗum na hajo ɗum ɗo kadi ko kabiru min kaba'ire zunub ɓe wi kadi nago sul kayli wal mizan uytugol ete yeeyoɓe tewe kanŋe e kala e maaro ko etete e ko pesete uytugol ɗum ɗo ko kabiru min kaba'ire zunub ko ɗum halkirano yimɓe annabi Shuaib al amnu min makrillahi hoolagol kañum Allah lettata ɗum ma Allah watta ɗum hayɓe na do min no min mi sumoyta ma min hay fussi nangatalo nanguma nangamayo a naati e kata Allah ko rewrete ko hulugol e tañƴinago ya huli lette heɗa tañƴini aljanna sa wi tun a felliti haray lanni asiyatu awliya illa tampingol waliyaɓe Allah ɓen tampingol waliyaɓe Allah ɓen kala wiyaɗo no moƴƴi a ɗaɓɓanaymo probléme andi woɓɓe ko ambassade iblisa ko iblisa woni ɗum e nelde ɓe wi kadi tarikul jamaa fa yusalli wahdahu bi hayri uzurin goɗɗo kañum hinoga karteɗo o juulata ka juule o juuldata e jama o ala ganto ala fus ɗum ɗo kay ko kabiru min kabairi zunub an jama on ɗo ka juulirde a meeɗata yawde ton o ɗo o juulaygo kono ko kanko tu aleykum bil jama no laaɗo wi ta serto e jama on de yo tawara hiɗa mari ganto hay bumɓe ɓen no wiya yo yahu juulido e jama on al israru ala tarki salatil juma'ati wal jama'a bila uzurin bigol kañum juulta juma kañum few ma juulata julde jama few deppitagol e hoore ɗum ɗo al idraru bil wasiya goɗɗo accirama jawdi mum ndin ko ni o winda ko ɗum ɗo mi ñawli ko ɗum ɗo mi ñawla wiya an o yaha sansa waɗoya ko faalaɗa kon al makru janfagol wal khadi'ata e janfa ɗum ɗo kadi fop ko jeni bakkatuji ɓe wi sakkitoro on man jassa alal muslimina wa dalla ala awratihim kala neɗɗo wiƴƴitotoɗo probléme ji julɓe ɓen andugol tum probléme ji maɓɓe so yehi ka goɗɗo kanko na hiwragol ɓe mo darde tun so yehi kon wowloyta ma yennugol goto e sahaba ɓen ko ɗo woni 70 yennugol goto e sahaba ɓe na ɓe fowde goto pet ko kabirum min kaba'ira zunub ɗiɗo fopp no mo waɗi ɓay noddinama ɗiɗo fopp mo waɗiɗi ko piiji ɗiɗi o landa ko tubugo rutto e Allahu subhanahu wa ta'ala o jonnita siko haqqe goɗɗo mo waɗi zina hay siko nene makko o jeeni ma ko ɓiɗɗo makko ma ko ɓeygu koto makko ma ko kawtal makko wodani mo ko yo niisu ko honnugo waɗani o zina o accita waɗugol zina o desida o fillitata ko ɗum ɗo hande kadi o wallata goɗɗo o tefata hande kadi fi ɗum ɗo wallini o ɗo bakkatu ko mawnuno fopp haray tigi tigi on Allah yaafike mo ko heedi ɗon kadi so tawi ko goɗɗo waɗɗa hara a wujju a yennu a jattu ko ya accu yennugol acca wujjugol desida a wujjitata hande kadi nisa ko on wujjanɗa jonnitaɓe wujjunoɗa ɓen fop ko ɗum ɗo woni nayaɓum ɗum ko façon ɗiɗi ɗo tun kala bakkatu mo goɗɗo waɗi na ko yimɓe ɓen haalta kon oɗo ko bandi joni woɓɓe kadi har Allah no jarribi ɗum kañum ɓay tun waɗi no bone on hande kadi wiya kañum ɓay yimɓe ɓen wiyay ko gujjo hande kadi o wujjay tun mo wiyama bono yo lungito he ɗum wona non bakkatu no way fo sa tuubi a ruttike ko ɓuri non moƴƴude si a wujjiɗo ha fo andi ko a wujjowo no gasa a windinoke ko Allah ko a wujjowo sa tuubay ruttoɗa ko ya yaltu e nden nokkure ɗon kono enen mo be hino felliti haysi diina mum bonay ka wuddu mum iraɗon o ɓorota ko ɗon hino moƴƴi kono ko ɓuri e moƴƴude kon ko kala ka diina ma kam moƴƴata e gurdam maɗan wonu ɗon peyi ma on yo wonu ka jannatul firdausil a'ala taw ko ton faalaɗa kala ko heɓuɗa kon taw ko ɓuri kon ko ton yarata fi hendoygol heɓoygol teren hum ka aljannaji nulaɗo wi heɓugol ka tuggata tuggordu mum ndum
na teppere maɗen de ka alijanna hino ɓuri anna Allah on fo e kala ko ɗaɓɓete ka anna ɗo ka tuggordu wona kandu cikko tun hara tawini kuntumbun ɗon ko an jeyi haray e hino ko ɗum ɗo woni mo waɗi ɗiɗo fo wana yo hulu ko yo tuubo rutto ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah kan wa'awa boddi ma kulli sa yi kulli ko ya dogu potitoɗa Allah non si a hulimo ko ya dogu ɓattoɗamo sa tuubi ɗum ɗo kadi anda angi Allah yo jogodi probléme ko ya ɓeydu nafugol e zikrullahi ɓeyda waɗugol moƴƴereji ko heewi ko ɗum ɗo haray woni ko nafata kon ta wi a tuubi a waɗino boneji ha hande kadi ko ya yantu e mum Allah heewi ko feli wa kanu yusirruna ala hinsil azim ɓe laatino si ɓe waɗi bone ɓe ɓeydayno haray ko tuubugo rutto si moƴƴi ko min Allah subhanahu wa ta'ala si moƴƴali ko haaluɗo on e jommu kala yiiɗo ga kadi erreur ma tawɗo yiiɗo kaba'ira goto haalaɗo tawi kanko andano ko kaba'ira ma mo humpa dalil mum on tigi tigi mo wawi landade oustaz makko to ma o artira ga Incha'Allah en daray ha heɓen tigi tigi on na ko hoccita koko fotta e mum kon kadi no wodi piiji hewɗi ko wona ɗiɗo kadi kono haray tigi tigi on kala mo famali fop ɓay en raɓɓinɗini ka sakkitoron ɗo ɗum ɗo fof ko darsuji kono en raɓɓinini tun fiyo yimɓe ɓen kadi faamu heña ɓay Allah hoyni hara himɗo toro sattiraɓen fop yo Allah hoynanɓe ka jande e ka golle e ka ɓeygure fof hoyiraɓe yo Allah ɓeydanɓe eɗen toro Allahu subhanahu wa ta'ala yo waɗo en hoɗoyoɓe jannatul firdausil a'la enen e ɓeygure meɗen e julɓe ɓen fop ko ɗo woni ko hatteten ko musidɗo mon kadina Mouhammad Yassine Diallo wonɗo Gabon. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal